kodra sabia na ese abofra friend se John Kofia Pia na waye nyame dia kora dada ye ne wo papa Samuel Frimpong ebon komosi me bano onye ma me wo ba bi so me already enti and I did this na me ma ko hospital na mu yi no ba fi to be the whole 1 o'clock na me nya call na bo 136 since be ma ya dem na sa dia esa family to be that na ma me no so akire o say kofini ya won se kan no enti me kan omra SD hospital to fact I share me do one enti me ya do one mo yese ne papa na eba no to be that just na si no mo si bibia nsi enti me won so man ka bia nkire me na me ko do hospital one yese o ba no se ai na mo so o so wura ho na me se am pese wura ho na wura ho me ko dia mo so no mo ka bia nkire enti me hwa kwa din na me se na sa ko won home na mo se an wa film enti wala me du pie na me de fa kire me ko tena on into obia musama hwe mesema buso obia hwe so na police for na patrols for by ko to mo hodada no mba me nche no musimi nyabotre mo de meko central no mo ko trema no ase we akoda wa film we ne papa Samuel Frimpong yete ne nka no eno echi no ye boy kire ne akoda ne mame Grace Edu bonkomo ama wo kire mu sa akoda ne firifie no nan se wo kwa akoto ade wa bontia ba na wo ka so wo ko no wante ne nka biem ene sa fedi ni wuo ena wati we am for ina ye de demo me ba ni o kuma sam no mo we am se ina ye wo dem o se an wachi o bia na msuyo te bo be se set no so okoto bia ne me hu ni biem te be wa no bitis wo bi de na bi e bo puru ni na mse wo so kra wo be da na ha adwo dodo mo mintimi na apena na famia am se da bibia no ase na de di bo pum se ya etimi biom se bo maame bo ne ya woni se kan ekuna o de azie na mse wo bu am se antime hu boy se ne kula ni e bia twa ti rasta e wo mkuta dot me hu wo bu ani na me de ko so no ampa mi tu ano kan se wo me hu na ni wa kam se wo ko baby o ti ka ni to ko baby o se ko to dia ni ama am ti asa me na wo ya wani se ka ya wo Ebusiafo we Grace Edu ena yete ne nka na ese ma me no kran po kire mu se akoda no kran ne so okoto aduane se na krabo no woko ene se bia ye ka se wodi aye nyame dia no na enu achi no ye no oboase district crime officer ASP Owusu Mensa bonkomo am wo kire mu se won mo mudi se adwuma no dia nya de sa posifo ache wonom na wo mugusu ada wo ya asem ni mu ehwehwemu 1 AM. I'm running now. You're going to be because it's in Idia. I had a friend who John Kofi Apia. Now, on an example for AG, well, him Sala Day a celebration. Yeah, celebrate here. And I read him. We call AG. Say, "Omo for Germany." Obuasi Clubhouse. Obuasi Haya. Omo call Omo for Germany. Kakra. I'm saying DJ Munu. Confusion BC on an example for now. Omo call Omo for Germany. Confusion BC on Montem. Munu na eda kwa dane ntopa. Obi nim sana second share. Arantia na baku o ma se kan so no de awo na danfo na se make say why nya media o de wo ne left side e wo ne yefunu left side no e no de wo na arantia na o de se kan ne wo eye Kofi Apia no idi an sa de ensan kan e ba ne nickname e mo so mfa ne Kofi nti ya police force gu so a ye ho adwuma den a make say no e under investigation to me nkyere o tactics a me fa so e de ache no di ASP Owusu Mensa no Obuase district crime officer ena yekotie ne no Ebusuafo ya de kase bono ekwa new Jaben South Kropon mu Krobea friend say from eno ewa poye mantemu na entie ye fi oba kire say wo ba bia wanya fihia no aduanan wakwakoto so se ni kunu no oba foforo hyedem ya chese wo mudi mpaso agoro se bra ye kase wode aba pa konti ba nya kuma ahwe oba mana woba no aye nyamedia edin ya yensa kan ye any Millicent opoku wone no oba ye a wati nananom ewo ensi adoyi na aposifo kire mu se sa woba ye wodi se nyambra sam wo ye friend se Christian wone ni kunu Richard won matena be se enfie kakra ni a na ne wo mu a no obi aba be yi na sotere send kunu no twempana ye chese akonhoma ne ade a wonfama no wofie nyina no se wo baabi nti enti wo baabi nti eni wodi namfo achi a
ampani ampani nuane ampa wokoto so obema no ankasa dem se wo ba ye friend assembly center opokui woni bema yi dampa so a wo mudi mpa so agro wondo okodi no oboa no dadaada no wode ne konti ba nam ene wode ahwe wo ba no wo ne pa enya agro enti owie ya pe no pie ye ene ka bema no oba no bema no so entumi enya ho hwe no so fa na tade hyɛ na pu ha wono na ekoro no na wa bro ba yi tiatia mu a obi magimi a enkrofo kodru ye ne die na se wo mama ne so de ne kodru ya sabia na wa ye nyame dia ye ne abrantie friend se Charles Kuma bonkomo wono ye nipa bi a woti efie ho bia ba bia bema no han dan ama wa kyerem sa nokwa enru anajo bes duba ko papa hu sima no aduasa no ena omunya ne ntie se obi tiatia mu wo bema ne dem ena omukobɔ piri wo mukodru yo na se wo ba no kyese se ne wasi bia ne wo yibo ho muntumi mpagya no ena okofre nkrofo mu mbefa no wo mbedru ya ho no ba be kyeremu se bema no eye ne mpena ye wo ne tie na ne mpena no ene sa ne yere ababa bono a why ni say enti wasrada wo mfa no kwa yare sabia na wo ma posifo so amane wo mni kodru St Joseph Hospital ye no woni udwaben South Kroponi mu wo mkodru nurse oba no waye nyamedia a posifo de aba kyeremu se ene wo ba no odi se nyambra sem no enya de se won ma kye no na momo no mugusu a wo ye mu hwehwemu wo abro mu do oba no kodru ya sabia na posifo ankasa ni ko hunu ye no na sa no kwa wo ba no ho twetwetwa na chini na nim ne tiri ho ne ade na se bibia da di perfeso obi na buru no a wodi ni sa nyambra sem no nti ababa wo e friend se Christiana wo mu hwehwa ne den sane ba yi a animanim ye no aposifo mra ebetumi ene no adie sabre ya obey waye sei say yed ne betum enti say yed ne tum a bema no yed ne betum bia na bema no won san twempna o kodem obetumi aka so obekekere ne bema bonisre ho obekọ akope biare meboa enti oba no wudi asempa na se wudi nsemfo akosia ma menka no kure bi mfa nkyerɛ me yebo me nko wo yebo wo nko se aware enti me ne wo ba behia we are from different backgrounds and ya ba behia ayese wo fufuo se wo de banche eni mankani ana bode efra obi afiri ni ba bi nko bode ye twa ni free soro banche ye tu ni free form ohia pressure ena ade beka banche ne bode afra ma ye yie sabe be ma ware no okaso obetwempna aware e manfa nto omutrim se enye adwamamaduru aware enye adwamamaduru the fact se be ma na ware se ye ni su ene ne ban e woni mojamu so ye dwamanfo a aware na wone ne ware no entumi nsi saade na no kwan ehia adwensachra kasa eni akrokro enti se ohu se wo yere ohu se wo mpena aye wo yere wo mpena ana wukunu eni oba afoforo twempena na sebe ukokodi sa nkwase asem oyi a eba ye wonko na wo kodem be ma no obekoto akoso ahwe mo se dia wudem wo be we mo wudem no asan ba be ka kire se mi ntimi no ntina bi wo mi ni wajai ene eno aye story bi ene ye to aso eye young boy asem se ye bia o ena ni fie wura friend se be hwe wo yire wo bi wie ne wo wa wo dem ho be ma ne dan a what ska han no ne oba no ne ma entafo omutimo no be ma ne ko adwuma o surprise insu ono wa adwuma mu no oba no afa be ma fofra ba be ma ne mpaso ayo na wo fa no e wo mpa ne so o sampre 9 no si we die meba oba ya ne yire e na kwabra ne condom e hye ne be ma ho a juice gum wa say yusu wa pepia gum e na be ma ne twe sekan otwitwa oba ne be ma no ye de ni komu 12 years free prison straight away and enra oba afia ha ene ye ne san beto ankomobo ne so enti se wo ye bema wo yi oba na wo kohunu saade ne bia ontumi a master ton hokọ ko ba bi se ntina ho mo oba ba ko hunti unkowu entina ho ma bema ba ko hunti unkowu man pimpim ana man pimpim ma wayi o ton ho na ko ba bi na se wuwu a wawu nkwase awuo wo ko bema no wo ba wibi oba no oba wibi areho semtie boy ni twitwa wo mu wie ya ye de boy ni kokoto mu no owo hwa na ga ne fa ka ba nsa wam o se krache me ba me pesem ba na mbe ka kire o se me ni wajai oba no a ne hunti be ma ni kodi ewu no
osan to an nsa wam ko ka kire ne say prison wajan wo prison enti sa wo ye bema na wo yes ade we unhu nsa wagimi wadi nkwase asem wo ye oba sesi a wo be wakoku nipa o aban be so mu eye the state versus what's abano ye do betum ni ye do tum wi na agu se wagimi enti ma emema mumyentu ye hofo okre waka asem medase I was your for na ye ko Cape Coast Circuit Court na ho so court na kwa setena amwokọ ye no owura bia wanya mfihia no aduasansia Samuel Kofi ni din court kire se wono so nkonkodam mfihia makomako dunnan wache bi mofiri mu fi no mu se nkoda akora di agoro wo park so a wo meho na court ni kire mu se wa bla lockdown no eba ye no na eye tichani bia wono ewo mpotam wo kro bia friend se beka opa eno benfe wo mfimfim mantemu honomo a ena tichani buabua nkoda wo mo beka opa ho nyina se agya wo kire won ma de lockdown aba se na be ye nkoda no kakran wo muso behuna de na wo behuna de ni mu no ena papa baako wode ne ba ko obi akoda ne nyamfinhia no enson nti enumere won mapon o mo ba fie na July bosum de to sudunson won mapon o mo ba fie akoda ne namwura mu a ya wo ko koduru ya ka chi se bra na o papa se eya afame ho na gi ade famo na gi ade no koduru da mu a o se woro ho na se agoro no na e ba so so wo empamu no ene wode ade ngengam akora owie ya wo se he se wonnim na wo ka wo be wudi edi nkan de beto so mie no papa so obeyi wadi wo ma wonko school biem obesan so gya onya de so behwa okora biem na nganfa so de waka ma ho enti wo sey akora na dwene ya ma akora no so yese na nya de so beka biem na adechi ye na akora no de ko ka kire o maame sese ne na ya se ye no no nyame nim ni wontumi na se ni se na sie ama papa friend Samuel Kofi wo ye no wa bro opon classes na wo ba na wo de kodan eya dokotafo mo hwehwe mu anokwa na se bibia wura kodan na se ya wo de kodan doksu adwumako ye no wo mfimfim mantemu wonso aposifo ba mu ase bra sem na kopi mu koto ene koto kire se won konkodam mfihia makoma kodunnan wo kine biem wo pie no ba biem a wo de beye adesua de wie abusuafo na ha se ne de kase bor nyina esi won mo bo aye eye kodwa pia yo won bibidie kwame agye ne boache na kokoto nso ye na fam de na fei na nasare bema omunyina na bo akruche nsem yi ema ye de bremu ye nsemfo panyi yo frojon antwi bosia ko menso mbetena sie yi medin ene akosuya agye wakode sebede ye sorso Krobea nana Yaw Asante mo ma African boutique frokwen enenso eye benada na so lucky and then so say holiday. Wow. Holiday we no. Oye adwuma ni now ye ankra adwuma ni a wuntumi mpre because fear de ya wadibi. Enti usa ko prebnada de na enye yie. Enti and then no Asem Beba Dabi dwumadie no we ye the holidays edition. Right. And then no ye de begie ani and then no ye betie nsemo a ebetu yamfo. And then no empeni be fadring na yeshia sabe yese se woni panini a due sa due no egumu ahodo mienu due no se wo yi obi a wo be due a na wo yi obi a wonye wadwen so obesua nyansa ene sen woni panini ni aka kire o se due no se wo koto se panini bi nso tu ne na afo a no atenkwanche ho baabi woni panini bi ntino na wo nso watie bi na ade abobra na mom so ya wadwen se yesi mini panyini minue enti mini panyini nti dua na medua sa na abekono enti dwumadie nsunu sie hia se yi a yetu ye hwen hofo mimisua bi free obi a otie me ho na de wotie me nso asua bi e de free me ho enti ne yesi eya adesua ene ade kire no yeda se wate awie adofo sa pepepe ena Asem Beba Dabi dwumadie no ye bekono we ye the holidays edition of Asem Beba Dabi ene yama yanhu ye hia sabre ya ye ka sei ukoye YouTube ne so a omanfo wo ho wo de so ko YouTube ne so a eya ahwehwe OTEC 102.9 FM so wo ko YouTube ne so a eya ahwehwe OTEC 102.9 FM na wo hwehwe na hunu yen so a eya subscribe o subscribe no eno bebo amase ye chedwumadie no ansese bia no a ebe ma notification ne no akere wo abo won ka ye se
Asem Beba Dabi mpanyimfo no agye adwa na muntie saa bre kura ye kasa yi ye wo awuja ke Delilah ewo so ya wono wo brekum Springs of Life Enterprises en wo a wo hwe yen na watonkra e dia fa YouTube ne so saa bre kro na mu na Argentina fo wono mo so agye wono mo adwa e wo YouTube ne so ya Antonio Pondi wono mo anim na wo kire se Asem Beba Dabi dwumadie no na Krobea mo damufu a awiai yenso ye wo Argentina ha ya yenso ye hwem saa bre kro na mu no o kire Linda wono nso se akenkan wure me nso me ne mabedwafo na ya Krobea yenso ya bade mu wo na gentle cat ya ene na nantwi saminas wono nyina wa ha ya akra me ne wono nso abade mu na ye hwew afei Proverbs pepra wono nso kura wo YouTube ni so bi ya wo kan ye ho ho ya wo kire sa akra ya Krobea Asante yi me nso nyina hini ton e na akra me nso me wo me ne mabedwafo dwumadie ade ya na ye me de wo ho ne se ye tie na bedwafo enti wono nso tie yen e wo nyina hini do ya wono nso ato ne nkrade abai ena Job amoa wono nso kura agye adwane bi ena wo kire so OTEC muni seso ena me nso me ne mabedwafo yenso ye tie wo live na nature e wo Germany ena wono nso ato nkrade aba YouTube ne so ena wo kire se na ya Krobea Asante yi me nso magye medwa saa bre meti medwa so dendenden ya me hwe mo live efri Germany ton afei Edu Emmanuel wono nso kura de wo kire se e wo master akwasi speaker shop wono mo wo speakers akasi o e wo Donkeke ho Kumasi Donkeke hey Fanti Newtown Donkeke eno wo ma biem enti so duru master akwasi ni speaker shop wo mo a enya asem ketoa e hobi ena Edu Emmanuel yi wono nso akotena saa bre wono nso hwe yen live e wo YouTube ne nso so afei ye wonana kwa me sentence wono nso wo so ya saa bre wo na hot lotto na ya hin also wo hot lotto sentence watching you live from hot lotto na ya bro no wo Kumasi a fam kobra na me nkɔhwehwɛ nhwɛsime hu a hello your friend is of Mami na Hayford me yen century me say ye actress and in yuma hodo pii ekeka ho and na madwumaden ti mapo me den ho hia me papa na se ban mapo me den ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture ti minisisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so just say Jifax mama your best mu ankasa minia bema ebema wo so wa ye bema mapa senti a meji Jifax mixture tumpre kopani say eduro no hote ye dia fa abefu nimdie kwan so eni fidie won wosuom e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade eno wane Jifax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e bel na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala onyenya enfie dumie Jifax mixture pa Ediaba Prekese natural ginger drink papa no ne ediaba no we ye natural no sugar no preservative e boost immune system angasa ade ye ne ye Prekese ye nim ya ye nim se ye niema pi manipadua ene ewo na aka bomo aye Prekese natural ginger drink ena kakedro dasie enti se wonom a wonya atenka no ankasa ye kan yi so no ye non alcoholic enyensa ebro chese onum drink nso na we ye hoduru eye mampanini nkwada nyina Prekese natural ginger drink eye Jonyan Enterprise Agro Food Processing for sanu adwuma ena Food and Drugs Authority FDA sudu on stamp watim so ubenya bi ato e opankrono main market ma bena SDN no to kusiano Mommere House Asorin Kwanta Bokrom Estate Grace Adom Provision Store opposite Domano Lotto Agent Bia Ebe Moro Market Tafunhie Kumasi Documents Business Center Masi Etimetim JHS School Kate Provision Store Tafu 4 miles Market Store no se open doso potua oba insure from security point on sa ebeka bi for 0547 503 147 and 0243 737 664 Prekese natural ginger drink the drink for strength and vitality.
Yasramu Jumadi and Shasia, Mama Hanya Kum, Yadamwase, say the Men Club of Ghana, Yahowning out Twitter, and if you want Motisha and Sasam and Quayano, Ghana for Nya Jatum, say free now Quadia, and to Papa, Apomia Janaso, and a Zipman capsule. Panya, what and only a drop, so like Heba Clinic, Akofaba, Amani Panya Jatum, says Zipman capsules, Bema went to be and Nasu Maduma, Bema and Sisiania, and only a Papa Airport, Ama Wadia Associate Time. Zipman capsules, Nemo Monkai, so be only 18 years, and Zipman capsules. Oba and so guguno, and Carboni, I want to know, unknown Solak Mesha, na Yamukra. Bema and Swan Gugu baby, name so free baby, Horbano, Unya Solak Mesha, Ebetuni Nasiama, Oba fire funo, Oba Omanofo, and Asakoda only if you do me no, and so num Solak Meshabi, Solak Heba Shop, Ewa Jamarket, Omoni car park in any dish anymore, and a KNG, Ewa Room, and to focus Solak Heba Clinic, Ewa Kente Kono, Omoni Shell Filling Station, no any dish anymore, and Alfred 0245 616028. Zipman capsules, Panya, what in there? Never be trim a bit in Sumame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true ya. Una baby and ya a bedroom from Queer African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Beba Dabi. A queer for our quo fuma bano bre. A fra for our quo epo. A bano bre. A dready for our quo drama bano bre. A dropper for our ye gears. A driver na wabre. A fitter for mason for Ubiasa Sabro Hano. Make a wine. Would you review now with the wood ointment to cheer? Ubehuda better. Mira, maybe come Mrs. Nimico to Jenina. Was this in Pody and Yonabeka? Maybe coach you now do want them. The wood ointment. Our pharmacist herb and chemical shops. Titu, King's Walk Herba, Okaishi, Dodua, the Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. My dear, yes, sweetie. And I mammy miss out. Meaning so dumb a pan. Now, I miss soup and pan. I'm in one down. I'm in common deck. Let's the decal pie over there. There would be Mona soap and Mona cream. As yes, my Fafa. May I say, now, maybe the emotion to my answer. Maybe I'm sure I fancy. I said, I'm sure Suban. And what can you say, dear? Many Mona soap and Mona cream and every wool. Said your Mona soap to me skin rashes in your crop. Na you pump and finipa home. Na Mona cream to me sapro from the hua. I'm a chimney for broom. I'm asking I am saying, yes, I have boko, sabo fradiano. Oh, does he say the mini jam? Baby, what's some of the Mona cream says, you know, maybe hey, Mona soap and Mona cream. Nana Bonson yet dinner bush radio, and any Hofeno, Mamma Busuamo. And I miss my dogs. Omafo here, Mona soap and Mona cream. And Fred at the Herba Center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD Ashusha sa ejedi enkrato imu aja tumuse eye. Sama you obey. Mapomu din beko here na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidia ye de yenhwehwemu. Ena esuna fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o haw bia ni atri. Akoma yade. Esichire yade. Ahohwehwe wo sisi. Wo to asentini atwetwen wo. Ye funu awone enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemojamu nhwehwemu. Afeti esumasem. Se wanti wini pedua na se a. Wonte ayaresa ase. Esuno se wa hoden. Ena esuno se wa pomden. Yare bia woni efire. Enti enuma duru abra wonim yare no kofa bai. Ena da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Uba 21st clinic wo ahwa. Omone ahwa total filling station ne di animhwe. A eben Alpha Radio. Accra. Ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata binsu wo BA. Any seshi. Freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 and www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Okay, my colleague in English, Obadia Chiame, this afternoon I greet you. Oh, I greet you. Good for me. Your English blog, day 2 is English Day. Tell people listening now in English something. Tell them something. That the English colleagues today will sit on the radio top. Tell them something. Thank you. I'll greet you all the listeners. Very good.
today is English Day, so I want to say some little English to them. Very good. God love all everybody. Very good. So God loved me very good than all other too. Everybody say it when you ask. Say God love me. God loves yes. God's lives and things like bubro, akulfi, bubro tua. On so you are a person. Sure. So you and loves you than everybody. Thank you. Yes, my English colleague. But because of this pandemic or rubbish and so and so, I don't like it. When I pass, always see this baller, I just shock and I'm vibrating like 3310. I don't want to see this Bombo Club rubbish, you know. Why? This area, when the campaign came, the assemble campaign, I saw Abre and the colleague, they come and pick this baller, bring him. I saw him picking the distance 6 times because he need a vote. But when the vote finished, we didn't see all of them. Ghana, we are politics everything. It's not good. We are apologizing and begging. We are begging Nana Addo Dankwa, William Sakufo-Addo, to come and help. We have sanitation minister. To tell our sanitation minister, we are begging him to pick the distance, the rubbish. We don't like it. It's Corona. Corona can turn coronavirus. I'm just shocking. Every day when I pass here, I'm shocking. When I reach here, my body would make me some Bombo Club. No, I don't feel it. The meaning of Bombo Club? Bombo Club is something dirty. Yeah, dirty and then too much of rubbish, water, potty, so and so. Why? OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 Wasana baby, I can come where 102.9 I can catch a babu smear. When I'm since me, Assemble the bio, Assemble the when I'm in so bad, yeah, when you're ready, when I'm in I'm on some way, who told Sona Boy, assemble my I gotta say this to people of the world, and sometimes I have to take a look. I think from a different perspective. Seen?
Channel song. Yeah, to cover up the past. Better show the reality behind the scenes. If you want that, what about some dreadlock? What about some rasta? What about believing in yourself and not a pastor? Don't you forget the struggle of grace is free. I'm losing myself. 102.9 As the black man in this world, I'm losing my identity in this society. I'm losing myself. As the black man in this world, I'm losing my identity. Black man, can't you see? They don't want you to know that you are the best of all amongst us all. Black people, alright. So when it is black, it's bad, but when it is white, it's cool. Say you tune to moi. And yet, the mum say you fit out there, yeah. And did the bane be before the bane na yenia ye tun to muno. You bet to me and yenia cassa ye mujidie. Na ya jail, who say young for yeah. I'm losing identity. Chica. In a society. I'm losing. I told the business what Nasa Jenna who I na want yes, yeah. I told the be a ya nami busame ho, and tis semi frebi bremois. Ye pese ye hunu adia ya no kranoana. Say ye pese ye hunu swa ya krado si ebeje no kranoa to moana. Ye hunu yan hu se tuntumwa dia nye. Le mom fita dia nye. Fita dia yo na tuntum dia nye wa ho. Da bain na bibima ye nyina ya beka bom. Ye betumi ana. Enioma twedi ampon totrobo nsu kwa me dia dum wa bibre no. Asem ketwa senka ye tumi akanye ho abom agina brania anka ne pa bekoso to de bia wo bedwene ho adwene ho anemfa enioma bi wo honom a wo dwene ho asenyansenim nanso eno ne de ekoso ewie yamma ye ho to de bia ya na mebusa me ho sentia bibifo ye betumi nie ye se ya de ye ho anyanyambia ye ne ho papa bi ene ade ana ye ne ho papa bi enioma ye wono ye ne ayeje ye ne ankasa ye hudi ana nanka de na are ho de na aniwo de na nimguase ye se bibini be ye mpaboa mempaboa e se mi ne ye bibrifo mpaboa Ghana ya Ghana ni yampaboa kama mpebua ye fe sa wanfa made in Italy amo ho a obi nto adenti na wontumi mfa mo ho made in Ghana prisa wono bibini no wanyere huni ogene hudi sade bibini ayenye papa bibini ayenye papa enti da bia ye de broni aye ase coronavirus ya be se dien ye twen se broni be ye vaccine no de aba that's it. The bibini ya no de benye. What a nonsense. E dia dwe pa da ye ntrimu yi. Ye twen vaccine so ye de broni ye de aba ne ye be gia tum se ye. Bibini ye ntumi. Ye betumi o nanso adwene e da ye ntrimu no enye. Me ameti hey se me ya na me de ba ye be ka se ye bibini na aya ba. Ninua ne kwasoro no eye ne ya de bibini mpene se obete se ninua bibini akwa we na atumi aye se we ye bibini we de anya papa no aka ne tantan sa akwa we na aye sa de we pull him down spirit and no ne we bibifo mu and no ne ade a say a bibi man enti say bibi man and na ya for fida na ya dwendwene mpanyimfo ebo a ye jefa hundie na wono mo de ma ye no se betumi aye ye na bra wono mo bebre ye no oh my Ghana asipia je say ye nya I can do spirit na ye je ye ni ankasa ye hudi prisa ye nye huni o anything tuntum bia ye bonsam
anything fitaa bia na ye nyame eno na yama yagye di o abrofo na ma yagye saade no adi kosi se ye besue nyansa na yadwene ho mienu ahunu se bibiman yenso ye betumi aye bi no se ya enuoma bebre wo ho abrofo no ba bibrem na befa aye enso se ye kɔ won ho ye wo factories bebre infidi nyuma industries bebre aye nananom especially Kwame Nkrumah wo ye ni wo man Ghana imo se die ni ehunu ni nyina agu se ngu ya ton de amabroni bibini nyini hunni so obetumi aye se ya wen kukofunu Ghana ha ya wen kukofunu wabra nanka ye wo bia factory na ye nkukọ ma amanfo ba Ghana aba be fakọ ya wen kukofunu enkukofunu Ghana ha ya wi nya de pa enya sam ketwa ya wen kukofunu papa to de bia ya na mi suma me mai bibifo moma ye nyi huni ne enkasa ye betumi na se ye gye hudi a onyankopon na boa ye wadom ye nanso sebe ya ye betiase no ye nye yadwen se ye betiase na ye hunu de nyankopon ne de adom ye nti no da bia ye dabrofo akrampofo ma ha bibifo ya yadwen se ye betiase Frisa mimi ya no eye papa no osi bibini na aye hwe me call Kratch Bishop na wa pam empaboa akra wo hwe slippers very quality slippers ya Kratch na ye negu ho na onom aye sticker bi ye made in Italy no de abo ho ono so ye ne Ghana ha ya o enti gina hodi na mebusa ne se Kratch adenti na wo ye wade ne saa Mimi dia na me tone de memfa made in Italy ni bi mo ho so wo made in Ghana fa bo ho wo se nana enu de mi ni bi enam se adenti na ade made in Italy bo ho wo se manfa made in Italy na mo ho na ye de koma boutique fo na omo nye complain na wo mo be kan se nye Italian made obi ba onto ebibifo ye ne ankasa ye gye hudi se ye betumi ana akra well, Krobea, you know ase na ene holiday yanchia yetiefo nyina so. Akra unim ade baako a aha abibifo se yenye huni. Bibini bia nim se ade e won hu bia no enye. Na dwe nyina ni se die akose broni ede ne nsa ye de na adwea ye no eno eneye. Na Krobea enye bibifo fom so eye omo di Christosom ba abibi memu no ene be se yadwene Asem Beba Dabi efise abibi memu no wo mo hyehyeye wo mo culture ye wo ya mamre ne ya mane na ewo ho sio na broni ncha de kwa anti ansa na broni be che wade no ese se onya wo wadwene na odadawo no ne die ebetimi aboa no ti broni ma $1 onya ho billion sure eji ansa no de Bible beba no na abibifo na nim de na yo but omo de Bible no buy no de Bible no betuto ye ne culture no ho anu omo de betre se we ni yabosumsem na we na Kristosem na ye misa se Kristosum e bada bay Kristosum betu jiusum so what you say even Christo himself no oye de ni oye jiu ni so and so one money the way ni buyer be yesem ebu yo ye ma Africa na me di ya se ebra ye wu Yesu aye pedekunu no ehin no obofo no ka se fa no obofo no share Mary ni papa Joseph say oh hello pa kwada we ekunu tani fani come Misrim Egypt what is Egypt ade dini nyame ankasa onfane nko efense American ade no ankasa onfane nko efense Asia baby they both know the reason why of course they for ajinkwa no mbra Africa ajinkwa no wo di na chi no a ene obi ebedada wo se Africa ye nyema bi anya no ye pedekunu no Africa ade de bai Esu we no asofri nya branch lecture o. Ensuo
and so Yami Bo is the first river in Africa had Kai Babu Noa, Nina, a woman. Okay, Ethiopia, a wife. Mesopotamia, a wife. And I want no more Osama Belad, a Yakoe, Saddam Hussein, and it's like, oh, Africa, hey, but Yama and Yanka yet, your boyfriend yet, your Kodun yet, your Coco yet, dear, be a dear Bianca, my young warding, and a Bofuna Polotia, send the Bay Bayari. No more dear Braye, Nayan Sanko do, and can you say, I want some say, oh, Kojivisa, Nayan Farmer one. Usika, I say, fee is not refundable. Or the acquired money. Or the Kotuma Ghana, Payasa, Kwaji, or Bessia, by your mano, and the America Kwaji, I want officer fee. Officer fee, no, because the Omnium Sentino. I know the Mumpa country you find. I did here piano, Omota, to say, send me back 2 million, 2,000, and a free Ghana, Aqua America. Mama Vesano, maybe a more baby at 50. I did 1,950 rinano. Usika say 10 million, 10 million, 10 million, 10 million, 10 million, 1,000. Yes, it can't do I said, American embassy, they are two, no, they are commanding mine. No, man, I say, Frigana has a Kojib, said, if you say, they have 2 pipes, they have a turret, they have a way, a wow officer fee. Okay. You may in the home. Sure. Naka can you cry? You may in your home. Yengi, Nayan, see a bit to the media boy and Yami and ya bro. Or shut up for yet to forest him. Send ye baya. You been your granite, you didn't have Bano. I say, Hoyari. May I say, and no yet Nanampo for Berema, and now all can say ye. A bibi mine, yan sorry, dear here, a young kabum, ye ninkabum, Ninyane Yanoa, or Kosono, Pessin Ninyane Bejin Yamono, Eba ya Oba dia Chiame, oh, Mummy and Nana Senwa Yadio bibi nim pesa, Ama me ya mene koye oba dia Chiame ne dear, and yet, and Krobea Asante Kose, dear war fruit dia pano, and Quanuni piano, then to say, Sadiano, Adani. Dia war fruit dia pano ono ne twene ba fom na emom dia war fruit dia bone no ya boane ma ne fro sana sezi ade na dane ayo mumma ye nyai sa de no pull him down spirit. Let's stop yenyi yen huni as Africans say abrofo stre ye na anu awura ba bi ye nurse ni wo Canada ofre me na me wura ho akura wono de ne yiri broni akọ ayaresabia. Okwayano, Asem Walker, please, can you call the human beings to come and look after my wife for me? Who are the human beings? So lucky that day. Nabroni be any duty. A year before, Penina 1 year bibini, where you 1 year bibini, a February was it? And there is no human being in this hospital. Shangwasi Asem Walker, who black, and was a black, no, it's not a human being. Yes! Yania na yama sadie no aba nanka bibremu nyomanya enka ye be free ni ye twabosompo say ye ku obi ma so akobobra wo enka bibiman yania ankasa ye wo ye nepa nanso die ni ehunu corruption everywhere sikadie basa eno na ekoso we mai mu hwani nua no wonwene ne ho enti wan se ba ye wakwaje China for sika me edi tototo abesinsuo so yes sense ase no ne nuane koka wanya sika no enti obetumi di sika no I influence. That is Africa. Say sorry na ye boy ye ho panyinam enye saade a enye yie medam wase sabre ya ye ka sei okọ ahoma ne so a amanfo wo so pa amanfo wo so na mewo nana ya otwum berema owoso eno o kire se akra ena awia yi menso mewaha na monsemo amoka no nana mani agye ho pa atonso kira patre ena memewo na mehwemo ena awia na na kya wo wa ahoma ne so bi eno o se nana I'm very sad awia bremu monkomo amudie yi bibini mpese ni nua bibini bekoso enti da bia sansensem se ya no enya isida afa Minik Wonder official osi akra ya Yaw Asante ma yenam wase wate eni mo adwuma pa